Hello manen, kada kayo, naimbagkan naragsak ngal daw, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo a Benedicto, sana pudpudno anagan, tintay basa ni drama ita. Ngam sakbay na, kablawan tay pay biit da Melody Kolkol, Jinky Cabiles, Connie Bautista kani Christine May, Acosta dita Binalunan, Pangasinan. Hello kada kayo amin. Kastiman ti surat ni pagayam Benedicto. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manan. Isa kanayon ti panagaram ko, ngam, kanayon mat ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mat ti panang paay da kanyak. Kat numapaayak, aglaladutakon, kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, mangantayon. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot nyo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tigsmit ko ha. Imbrik na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang nga gagayat. Gapu ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan ko anak. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan na kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa met dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupak. Anya? Ay, kanayo na ngamin na mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali a remedyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter nagtar ken ubing ti rupak a mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo matditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kay laag tawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo balin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmaya. Ay, namati matilo ka bakbakitan.
Tiyan muna ke ubingak pay. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Di nalaam mo nga abot. Ken kasla kordoroy to'y rupak. Nagchat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakait. Ay, balo abakait. Ang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sak nga i-forward. Ha! Ay, sos! Na-forward ko matanda itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. Iansin ka. Ay, na. Ay. Naimpaglagan. Ta saan napayan na isin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apok. Duaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo ginobya kay Jabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito'y cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige, laro, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlakaan na kak, ti kasaritam. Ta, agsi arakbiet. Ay. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, uwan. Imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasarita mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini uncle mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini uncle mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini uncle mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni uncle mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini uncle mo, iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaluak. Kat uray bakita kaon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha. Bali waktu ti umawag nun alpasen anak CR ni uncle mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Unan lakaw. Saan ko alam dayjay? Bakit anayin? Anya, kat sayo inaram. Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya? Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na gamen, ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. Kat kasano daytan ngay. Kasanon no agkita kay ito iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? No masapulan nak Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang nakanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang sardengan yun ti kastangar aramiden nyo. Delikado dayta. Kukwartaan yun dayja abakit. Kan lukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramiden nyo. Ay na, di ka madanagan na nakaw. Taintundan da ni agawid dayjay bakit. I-break kong taon. Anya? Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit.
Diya ko nagsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, may der. Akasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves. Isikreto ta Asyak ti aggastos para iti kalaysa ta. Ay, kwa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawin dak. Ta umayak ag pakasarking ka. Period. Anya? Ni, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Ay. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa lang anak ko. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa ako niti sa balay. Ha? Asino? Ay, agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan makayat Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung road. Manjak! Jak pagan ano na jay. Mga asawa, bakit pa? Aha? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ate asawaag. Apay ngamin nga inarim yun, no saan nyo akayat? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Dimet ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglak kay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tiel daw. Inuman mo itirabay. Anya, No kaya mau. Nag-apply kan dito'y tayo magakin ni Baus. Iso na lang ata para inaw ti sapsapulen da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang iti pag nagdak ita. Ta aday lemlem bagak. Ha? Apay ada utang mau. Ay, kwa awan. Nga banda bakit ngay lemlem bagak? Ang kurso na daunay kanyak. Jacket ay jay. Haya! Mala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumunod kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa. Carla! Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, Nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mangaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga tanga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo.
Iso nga ibagayon tagpaiso. Urayan ta ni lolom anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka, ang inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arikladaw. Ay, day talaga ayam. Awan problema iti day ta. Ay, hagyaman nak ta inayat nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmagmaw. Napintas ka nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agikata kon dito'y kaswaitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Ng magikatak kon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayaton ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Asino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na. Sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica. Isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaag. Mabaid mo't siguro dayjay no makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare taga-taga kon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kinan mo aya? Itaray na ko ni di ospital. Ay, Darasal. ho. Ay, mabit lang harot. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. Lay pagaraw pa. Masikog ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan nak, no nagilimudakan ka, Ay Benedicto. na, unak lanulok magmuday jay. Masikog ka magayam. Sorry. Sana bale. Taure adan anak ko. Ay ayatan ka latta. Makikasarak latakan ka. Ay saanan, agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Oh, anyangay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog mat gayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Madangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan nyo ni Nana Marina, taimawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay sige, urayag. Ay naisuman la ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay. Tabakitain. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Sika ka diti ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti amana, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adinak patsen. Ay, Nana Marina! Pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay sorry Ang pinaubing ko la ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa ay. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang iti abroad. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni din jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan, tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apokok amang liwliwa kanyak.
Alakastan, to'y pagayam mo, Benedicto. Ala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga menti mangluklukaw, iti pada atao. Ta si kanto metlaeng ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyamanak ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Bye-bye! Manang Biyana! Hello, papagayam na imbag nga orasyo. Kadagitisan pa'y amakamammo dito'y mo, siyak ni pagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak, ngayon kay panagdengdengag. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo ibasa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga Arturo, saan na pudpudno anagan. Kastoy man ti kunana, dir manang biyanang, ti kapadasak kat simple laeng. Ngam no apay ajak pulos malipatan. Adda apal ko no daduma. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, Dudong! Siga maganda ita! Nyok! Tanda ni di ka nabigbig ka. Ha? Uri ka. Dandan ni saan kamot anabigbig. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Eh ka, gagangay ti asinsado ti biyag na pari Dudong. Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapay aritos mo ah. Sika na ti asinsado ti biyag na paray. Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayang ti singsing kao. Mabilang tay katagtingingin na sapatos ko Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos ka ng medyas mo, Maro. Kita mo ti ramay dagiti saka Dudong. Ha? Na? At dapay singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawala ha? Kisan lasin sinan asingsing dagita paray. Kiure dagita rilaw. Kwintas kin aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Ah? Napintas sa ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Miyaw. Dapay lugang ko na. Awan ti asinso diti lugar tayaw. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May seriknak iti trabaho, Mauraw? Wala ha? Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakag ka nilala kaya katrabaho. Ah? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay? Anya ngay nga ron dayta, pare Mauraw? Basta ahinti Ahintay paray. Abang ano ada nalipatam, Dudong. Awan mo't siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpat kay ti lugar apapanam Di kag bababae ijay. Wen, sigur mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ka. Tasi ka lang ti labkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya? Di paigayang para irong amauro ti kadwana. Ang mga no isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Tuso na di amauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan.
Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Iso ang naawis mo tin ni Dudong. Diyak mo ah. Tay dayon di tarak paray. Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha, agora ka. Apay dahil ta atrak, Mauro. Basta umay kan. Dito. Agpistola dito yan. Tay dayon. Darasam. Unaan tanda giti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha, no kasta trak ti basura dahil ta paray? Wine. Alam mo? Lalaingim tagkal ka. Tapno makakorta ka. Anya, ay kwa, jak ni namnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko na. Kita ang piramida ka, ta? Tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay, ngam tagkal ka la. Daytoy, ang damay. Makitang daytoy, dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dahil ta. Kuway! Madlaw mo no piki, wano saan ti alahas ang kaday. Kwarta adagos dayto yung paray. Nan, agkalkala mamangaruday. Mayata, at dagayam nga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda. Malabaw. Dagi jay ladadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok dagito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jak laing pagarup ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel dagiti pabalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasig adi abroad dagiti anak kinasawa dagiti da dito. Iso nga nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling da. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jala ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya, At dapay nga rin ng ibulang itirep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing masay. Kanda dumapay. Pasig amin na basura. Tinaggapon da kita. ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma. Awan dadahal na. Na umaan dalaan. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano dapag ibulang iti silpon. Kita am ti silpon ko na eh. Kino imbasura da ito. Maya gayam dito yung Mauro. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kwa, kahit kwa sawang pare. San ada ka? Sir aramidin ta. Sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan nung agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo at trabaho tinapananday dyan. Insungsung samit tanday dyan Mauro iti inom. Babae, kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel namin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Aywan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike. Wen tatang. Dalud mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasag. Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay napasa, hindi kontrata niya balay. Bakante ang ita. Naimbaga no, palubusan na kay ninanang. Mayat day jay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay.
Saka, Ha? uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertian la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita? Narigat? Saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpinot. Kastalaan? Wen tatang, Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpinot lang. Easy. sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunan. Malagarod. Urayan ka, agawid ka nga agawid mo sa badaw. Bye. Wen tatang, bye! Nagadumot ta alaam abado mon, Arturo. Adwa. Inalam samot amin abado mon. Ay ka, awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ora dya aglaba. At dalat tayo suukaw. Tintumag nga minapapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sa asawamot. Isumay. Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray ka nagbidot. Adakit kasta trabahon. Ka, tadang road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di amam Roda. Si Moro ni di asawam. Bye-bye anyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumot lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen angam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay iti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Muraot. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi ditoy tatang. Anya? Basura? Wen tatang, ala, agkalkal kayon. Alain nyo amin apakairanudan, tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito yung matinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tay dyan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Ni tatang tamang luko ako nak. Saman. Mabalimpay dahito yung dudong. Ay, kaden tayo kada mauraw. Anyat na pidot yung dudaw. Tata Arturaw. Adamo basit amaw raw. Adaman na pidot kung naputad a kwintas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay kay kwarta mga rodin. Ano kaskasano dudaw? Barang na balor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot niyaw. Awamit. May salasan dya tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. Kat saan nyo mata kukwa? Imbel lang da nga rodin tata. Sayang no may belang. Pakairanodan tay paimat. Yalang tayaw. Ay maditi kasta nga rami diyaw. Panagtakaw mula day tangar arami din diyaw. Bauro, dudong. Maditi kasta. Ha? Adan ti trak. Ay unaan kayaw na. Ti maray mo ti katuganga mong dudaw. Huwag nga raw. Inunaan na tamot paray. Ay, kibayam latamit ha. Marang makaswerte may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido. Tani di mabalin ng ilakaw. Manong aldaw na dito yan. Ay, huwag nga raw. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. Lak, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basurahan paray. Tata! Ne, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin imbel lang dan ta daanan. Mayat pa day ta.
Si Kangay, nga nakalkal mo paray. Dahil man ako. Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kasla balitok dahil pendan ti pintas ha. Kan dahil tinay dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, si Kangay tata. Awan! Nagmamalasak. Ay, awan mga rodi na. Kukwayo man tagtil-til mo, no maila ko, may dagiti na pido, may. Saan? Di o tagi kuwan. Ti saan nyo ako kwa? Isubli o dagita na pido yaw. Tatang, imbelang danda gito, uy. Apay ta isubli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, yagyo dagita. Ta isubli ka dagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido, may. Hinaki pa public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay samay. Saan? Tiyak o galit yung mapapal. Basta isublit dagito iti akin kukwa. Napamutang paray. Ay, nagloko kiti katugang nga maon. Ay, pasensya mo maulog. Ay, gimata ka iti badong bakit. Adapay sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ha, nga na. Ay, swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ta, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa no. Alahan dakto man ay aninong iti kasal. Nay, barbaron sa mata sapatos yo tata. Nagsilap matan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpail ito'y balat a sapatos kaw. Hay! Bagbagay yung magtata. Ay! Ay! Tingkaw! Ay! Ni, sumungad din ti jeep. Ingka agluganan. Ay, sos! Sapay na gano'n ti agur-uray a pasaheros. Ay, sige! Taunak idabalasan ko Taraye ka o dama! Di ka agtaray tata. Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang kasikat mo, Arturo. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na batutin na kay Saltagak. Ay, unay mo dajayan. Ay, anyan. Ay, Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Day takit din na sapatos ti pakaisalsal te kamon. Ibulang mo day ta sapatos. ay talaga nga'y bulang ka. Nagalis magayam na dyan, nagatang ko. Iso nga'y palapal kong taon. Iti damo, jak imbagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam iti nagbaybayag, impudnok metlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko iti napidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay a napasamak kanyak, gapo iti naramid ko. Iso nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat jak matan inulit ti naramid ko. Alakastan, di pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmamday taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbutang dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayaw, at dasupapak na. Taday ta balikas akarma, saan lamay balbalikas dayta. No dikat mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod kanikab sa treya san na apud no anagan tintay drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablaawan ni Dean Anthony kanila kay na Emil Soniega, ni Llewellyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni kab sa treya. Dear Manang Biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kat ti kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talando. Kaano nga iti planom a panagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkaserta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga kas ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta ngagrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumuro taklat nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak ko makayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ikakininanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni dayta ka panunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaang ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yo iti balayaw. Iso nga rod matday ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot ken ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Jakab mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo a makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuiso ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day nga ibagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron no kusta. Tayta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sabali akatulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Katanusan ta Sana bali, tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kan,
kumusta ngay? Narugyanan ang ipatakder ti balayaw? Wen ka no, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw, agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kahit anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugay? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang gimatang iti materyales. Kendwa kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga rod no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adaken ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpay sa tinapanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunaw. Kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin iti gastaus. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siyak tinangasawa iti day dinanang mau. Siyak amin tinaggastaus. Agbirok pa'y ka iti dadakil na iti sabong Idi dayta Sa nga oso nata sab-usabong itam. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea, ti maururay. Imbag ki di atay manugo ti anak mo nga agod. Wada iti amin na magastaus. Wen tapara mutla ang kadakwada dayta. Naimbag kandilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kao. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kao. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited akon nga gawid, Jobel. Mailiwakon ka ni nanang kan iti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kun nga agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makaina na tamatlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magusto mo ladhata balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartam. Wen uray simple lang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Ken dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wananang, katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jobel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi ija abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray siyak matlando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Win nang runa ke agpada nagrigatan taday ti abalay.
Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta? Awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo ba si tinapasadak ita Ado nga minti pa sa hiraos. Kin nagsasarunot ti arkilat. Ay kat nasaya at manungay mo tinapasadaam lakay. Ay, para kanya ladajay na. Ikabil ko pala dito money bag kao. Aywan, naibus gaya mo tipang kusina tayo landong. Ay kaya kanto gumatang abagay. Si Kated dawayana. Iso nga ano, sam tagpalingkay. Malatain naman nagsawar. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay aklang mat. Imbag mat ta nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasar kan? Wan. Apay, saan ka di nakapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte kamatan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate at mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idenden ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya nga iti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang mo telkan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko. Taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda. Gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Sana kasta. Basta mo ilatatakawo mo ti karga telkan siya. No adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga telkan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babain mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo anasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklang arudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka Uwan paray. Apay, adlalakom. Wang ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitaan taman nga ron. Tanawag kinaawatan ta iti presyaw. Gataan nga kaun. Apay ngay nanang, awan matan dyan may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakalan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, jak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na.
Ay kat mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangya pa nam iti bakak. Kuna ni nana nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya baka? Nakwits ta na, ha? Inalam ti karga ti alkansyak. Di mo mo nagbanugan. Ay na, awan sir bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya na! Tangay si kamot ti mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti da ito abalay. Awang kwarta ka maitagaw. Anya? Apay tawon na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibyangan nun, Lando. Anya? No saan ka makaanos? Sikat ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala? No ko na mga awang pinakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawaak. Saan na abibyangan ti sweldok. Isu amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya? Imbag ka pa'y? Siyak nga'y, awan pulos itad na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itad tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawan mga rong kwartak nga itad ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. O maisukom. Na, naglaing kan. San ayang agkanya-kanyatan? Laba am tibadom, talabak mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka malaang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para labay ti kawas kao. Yawi ko tuyo na. Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Kamangan no mabali na nga gaharam kang ka. Mga munod asawam. Kadangam di ka magkinaawatan. Iswa nagsina ka may. Ay, kastaya. Kuwain, untang rob mga anay. Mabibisina ko. Ay, nalabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakunruar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad ti kinan mo, tagbayad tan. Ha? Anya di ko na, manong. Una, ti bayad ti kinan mo, ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak nga umay mangan. Itapagbayadan nak. Karumbang lang takin na mo nga rod. Apay, sakit ti agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamu kang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay iti libre. Ha! Aglamina mo tayo. Ay, agurigura mo tayo. Sa dino nga itinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa nyaw. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, apay ang daboy primaw. Kat adamat JF mon saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Nga mararmam. Wine.
Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasin. Tapagsaritaan ta ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka di takat imalaldawan? Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Itatanay bagana ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Triya. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboyfriend mau. Awan boyfriend ko, kung kunaklaang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae akadwam anakan iti restaurant. Awan da dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakit. Diya kahit amapukaw ko ti kaskeng ka. Wala, nga di mo mataramidan ti pagrebeng am kas asawa. Ay, kwa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangi budget mo na mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Katagyaman ata nakapanunot ka matlaengan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawak ket naurnos mi manen ti bagbagimi. Di nakmetten inimutan ti asawak ket ita adan anak mi. Kataging kita, ipapainan ti pagrebengan na kasasawa ka na ti anak mi. Banaga pakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Ditan ti nagpatinggan ti kapadasan ni Kabsat Rhea. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Di pa kasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo at asing saan na pudpud no anagan. Ngamsak may na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsa ka pa nagdengdengag da mamro na may patikawan ka ni mother na Marites Amuyen. Dita sudipan La Union. Kastamatan ka ni Rudy Cortez kan kadagiti katoda na dita syudad ti Ilagan. Kan ni Daliasat. Kastoyman ti kunani pagayam tasing. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Ada ka kay sunang anak ko. Balasang ti anak ko ngampasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na. Tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Adila. Da kayo umat gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Ay, kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Ay, mabiit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay, mapantangarudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti check ading Adila. Uray siyak nagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo.
Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalintay to yan. Basit lang nga ano sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapapay. Mabalintay to yan nung madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kaninang. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't ah? Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na laang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kada kwada. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na gitata na loo, medyo po na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo na ito, tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakay. Hay, ada ko maaramido. Uray mapitlaang. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam namaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyag ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, Dito'y ayan ti ridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat, Kumpurmi nawan papana. Hay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken, kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. hay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya tirong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro ang mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairanran nala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, paril mo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na Adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pare Elmo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, wen ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pare Elmo may
Nagmayaten. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabail nga po iti babae. No da kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni Paril Mau. Nagmayaten adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo, aya. Aw, amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Ay, ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Si kansamot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si kaati inaklon na paray. Ay, sampay, paray. Ina mo di baga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kagkasar kayaw. Siya to tibis man nyo, Ay, ura! Ay, na talaga yam. Ang kasanungay no si kataklunan na. si kamot, yabay. Sige, sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Ni, naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati baro kong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos. Nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanin apomintas kayo, ano, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon, nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanon. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ipintas mi, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, won. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango di gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kanu asaan ang gwapo tinakiasawaak. Anya? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalinyo nga arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baet ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agropro pa ak kadi bakit, tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pahay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isoda ati arman nyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Yakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga agoray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabaling arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayin nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Anya? Hello, Adila. Dwa arapet asitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man.
Amo, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga may agaram, ha? Ninanang ti Armenyo, tata. Ha? Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawanak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Kay iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni Primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Kat, ibaga ma, kani primong anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakat ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanamaman ni Primaw, ang mga nuarmod na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, Primo. Ay, thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, Primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Isu ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirma, Awan kung kuna laday jay. Tapno palubusan na di anak mo, makisarita keng ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, Primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga itaka, ibulgar ko rin na ako. Anya? Ay sus, bakbakatan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, Primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amang ano na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay baga na kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talaga napigsalat na ti karismam. Nga uray bakit ka, nana? Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay a Primo. Syakot abakit ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing namin tilangam.
Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay awanan, inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar aram kan kuana. Ngamda kayo nga inana, ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Tara, Adela. leader. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin nukas niya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod. Sang ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak tanak pare. Agpada ta. Iso palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Rimaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Undabang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya maw. Di mo kaya't janak. Ararman nyo, Rob. Pay sumingitak pa'y laang, mate. Sinardengan men nga arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Nita sinti kayak ka. Na, ni Adila ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nita singaro ti kayak ka. Kitaan nyo mo tilangadang agina, napimpintas nga adayaw, di ina. Wen angem bakit ni Tase nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngan mo ro, bakit? Kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matananang? Gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo? Pag-aayat yung matan. Hindi, ay saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay kat alangan mo't papainak. Ay kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo mat nanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya't agumura ti anak ko kanyak, iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkid din plano ka makiasawa. Iso ngay bagak ni Primo asardengan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali nga inaram na. Aging gaan ang asawan. Kat ni Mat Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Kat ita, adantalo nga nakda. Kat makunak anagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo no ada agaram kan ka nga ubing. Tanya ngay ka napintas ka mga rod nga oray. Makunan nga dan edad mo. Banag asana naawatan ti anak mo ngay supayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay napalabasan da ita. Kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.